A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na tinhab kita ibalik sa pangadyan TV continue. Yen bab at-tayammum. Bab at-tayammum. Bang samyaan gana bohein, gania bohe atau sakit ang buwa mu'minin at sakit ang buwa mu'minin gaye makakaya min ngusal bohe binalin in Allah subhanahu wa ta'ala sinara ne si mu'min atau si kitabi yun tayammumin sabab ase si kitabi ruk pamamura fa in Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Iyan pa in Allah subhanahu wa ta'ala bangkampain ni kanian bin saki atau si mian lenganan buka kam nga suabohe atau bakas kam sa mian nunay hajat bi atau parambuwa si elabi buga niya bohe magtayammum kam dok sa mian bulak mian pinasapuhan luwehin dok tanganin. Kung ito salasay te insyaallah subhanahu wa ta'ala aljud yan ay pagtayamumin magsaingge mga nabuhi. Iya makabatal tayamumin ko o makabatal yan ay ailin. So adi ja tambane bang niya buhi. Mang nakiko sa buhi batal tayamum nun. Ataw ga nakiko saki saki yan tayamumanin na batal ni yan tayamumin. Sa inis ti pagtayamumin number 1 jud. Number 1 jud Bismillah kayo. Pag bismillah uwas palubakon duwe tangan nun si bulak yan sutsi pag pakengke anuhon pinaliang yan mian gulamay nun bupa sa puno si lueno kasi patalo dyan pinasapo si luwe tangan nun uwas pa sa puno si luwe pasapuhon na isab si tangan no sampay hap siku nagna keo amban mian tangan karawan sinapuan nuk tangan bibang us mian sapuhan sa tangan bibang nuk tangan kanawan iyan pagtayamumin naubos na tayamumin siya ini ito tayo mo yung pandak do pinalumak tanganin tatabulak o pagpagpakan at tahat bupas sa puno si lueno yan ano nun yan patangan nun patangan nun pigi lebihanon yun para lebihanon tugot tangan nun para panapuno yan sa yan tangan nun lay tudyo yan tudyo si kuno yan nagda kayo man kanawan kayo man paragnaanin na puas bilay magsukur si mama live kami sa aljud to mangpainsab kita bi inurungan ilmu duk magmumpaat si kita bi tahatitin bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.